Se ke seyalemoya sa bokgwari kontinenteng tše šupa tša lefase ke yona Bui FM mo go 82.12 MHz re ekwa bose ba tshedimošo ya makgethe gabjale o theeditše lenaneo la thaka tša gago di tšere Jesu le mogašo wa go ehlwahlwa e lego Servant of Christ boikamogelo mo go Bui FM at 82.12 MHz. Abusheni molweni sanibonani bonjunda thobela locha leine le lephameng la Jesu Kriste mphuluši wa ka ke ena mogašo wa lena Servant of Christ boitamogelo the greatest yo a le tlišetša go lenaneo la thaka tša gago di tšere Jesu mo go Bui FM at 82.12 MHz ka ge re e kwa bose ba tshedimošo ya makgethe ka re ga letšatši ya lenaneo la lehono leo le gašwago sontaga ka sontaga iring ya bohlano manthapama le letšatšing la lehono le la 24 May 2026 re la gašetša lona ka bokgwari le ka nnete ke ka moo re tlo go bala palo ya lentšu go Johane chapter 1 verse 1 to 4 moo e lego gore re tlo kwa ka taba ya lentšu bohlokwa bja lentšu yona ge balega e re mathomong e a bego a le gona ke yena lentšu gomme yena lentšu o be a le go modimo gomme yena lentšu o be e le modimo ke yena a bego a le gona mathomong tšohle di dirile ke yena mme go tše di dirilego ga go se sa kago sa dirwa ke yena bophelo bo be bo le mo go yena mme bophelo bjo e be e le sona seetša sa batho mme seetša seo se bonwego leswiswing fela leswiswi ga la ka la se amogela morena šeo fatša lentšu la ka nnepong Jesu Kriste amen ka ge re badile mo go Johane chapter 1 verse 1 to 4 mo e re botšago ka lentšu le go Jesu Kriste re tseba le go kwešiša gore dilo ka moka tše di hlotšego e le go batho tlhago lefase le legodimo di hlotše ka lentšu ka ge o lebeledišiša go Genesis chapter 1 verse 1 go ya go 7 e tla go bontšha ka mokgwa e le gore dilo tšeo ka moka di hlotšwe ka gona ke modimo tate a šomiša Jesu Kriste jwale ka lentšu ke ka moo re ratago go tliša tlhohleletšo go motho mang le mang yo e lego gore ga sa tšo a tsebana le Jesu Kriste jwale ka morena le mphuluši maphelong a bona ka ge re re thaka tša gago di tšere Jesu jwale e kgwetše o le o mongwe a ba e le gore ba amogetše Jesu Kriste bophelong ba bona gobane ge go se bjalo o tla e kgwetša e le gore o šalela mo go taba eng ka ge re re thaka tša gago di tšere Jesu re tlo no ba le thapelo e sesane e re bitša go salvation prayer gore le wena o e kgwetše o le wa bao ba amogetšego Jesu Kriste bjale ka morena le mphuluši a re tswalle mahlo re emiše matsogo re rapele re re modimo tate ka baka la Jesu Kriste re kwele lentšu la gago re tla pele ga gago ka boikokobetšo le hlompho re a ineela re neela maphelo a rena go wena re neela dikgopolo tša rena go wena re a dumela gore Jesu Kriste o re hwetše sefapanong a re hwela dibi le makgopo a rena gore re tle re be batho re pheile ga lelele jwale ka ge lentšu la gago le bolela ka ge letšatši la lehono le ngwala leina la ka bukeng ya bophelo o le tloše bukeng ya lehu ka gobane ke amogela le go tseba le go kwešiša gore Jesu Kriste ke morena wa bophelo bjaka o tla dula a buša o iša ka go sa feleng amen ka gore yalo mo lenaneong le la thaka tša gago di tšere Jesu re holofela gore go ba tšereng karolo ka re ga thapelo modimo o tla ba dira ka go loka ba sokolla makgopong le bobeng ba ekgwetša e le bana ba modimo ka gore yalo re tlo ba le sefela se se tšwago go lebo sekgobela ge a re mangelong
leboga se fela se ralokile go fa a jalo re fihla bofelong ba lenaneo la thaka tša gago di tšere Jesu mo e le gore re tlo ba le se reti sa rena e le go Boy the Poet of Ages ge a re Modimo kwenkwetla ka gore yalo ke a lelela ke re ka lerato khutšo le bona ba Modimo ba be le nna ka moka go ba fihlela ge re bonana sontaga se se tlago. Modimo a kgotsa be le lena. Hosana, haleluya, amen. Modimo ke kwenkwetla leina ke Jesu sefane ke Kriste bangwe ba re ke wa Nazareta bangwe ba re ke Elia bangwe ba re ke morwa Maria e fela nna ke re ke Modimo morena wa ka setšhabelo sa bophelo bja ka ke senatla mogalentweng mohlabanedi wa bophelo bja ka o wa nkgontšha ke mmone go fihla ga jwale ke sa makaletše morao wa gagwe o mpšharafalang letšatši le letšatši le letšatši go mpoloka le go ntota yena ke morena modula le gona kgoši ya mabadi ka ga ile a lekeletšwa koteng ya sefapano a hlokofatšwa ga bohloko ya go hlokofatša maikutlo mmele le moya wa gagwe yena ngaka kgolo ya go fodiša malwetši ka moka ke konyana ya Modimo ke a morata ka gobane o nthatile peleng ka morata ke mo amogetše bjale ka morena le mophološi wa bophelo bjaka ke a mo tseba o kgona tšohle ke mmone ka gona ga palele ka gona a phamiše ka mehla yohle ka ge e le Modimo kwenkwetla kgoši e weleng dithaba tša širuga mawatle phatlalala o be o theeditše lenaneo la thaka tša gago di tšere Jesu mo go Boy FM at 82.12 megahertz a re ekwa go se ba tshedimošo ya makgethe.